Mu gihe mw'isi ibyamamare byo mu Rwanda umwaka wa 2024 waranzwe n'impfu nyinshi z'ibyamamare byinshi birimo nka Dorimbogo, Pastor Ezra Mpyisi, umuririmbyi Cherissa Tona, umunyamakuru Martin Mateso n'abandi, uyu mwaka wa 2025 turangije waranzwe cyane nitabwa muri yombi n'ifungwa ry'ibyamamare byinshi haba mu myidagaduro na politike. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe abasitari barenga 10 bambitswe amapingu bagafungwa cyangwa se bakajyanwa mu magororero n'ibyo bagiye bazira. Ndi Jean de Dieu Tumukunde, muri iki kiganiro turi kumwe na muganga gakondo Misamvu, iyi ni JTM4. Ukande subscribe niba utarigeze ubikora. Ikaze. Bijya gutangira byatangiriye mu ntangiriro za 2025 kuri Ishanga cyangwa se Kwizera Emeline. Kwizera Emeline wamenyekanye cyane nka Ishanga mu mwaka wa 2024 ubwo yifotozanyaga na The Ben. Icyo gihe abantu bari ku buryo byabaye inkuru bitewe n'uburyo umuhanzi yagaragaye akurura ishanga ry'uyu mukobwa. Mu ntangiriro za 2025 uyu mukobwa yongeye kuri koroza nyuma y'uko hagiye hanze amashusho ye y'urukozasoni bikaza kumuviramo gutabwa muri yombi ari kumwe n'abagenzi be. Iperereza ryagaragaje ko ibyo bikorwa by'urukozasoni babikoreshwaga n'ibiyobyabwenge bibaviramo kwisanga mu kigo ngororamuco bamazemo igihe. Dukomeje ku mwanya wa kabiri mu kwezi kwa kane haza uwitwa Ntazinda Erasme. Mu kwezi kwa kane urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwateye muri yombi Ntazinda Erasme wari umuyobozi w'akarere ka Nyanza nyuma y'amasaha make akuwe ku nshingano ze. Ni amakuru umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsieri yatangarije ikinyamakuru Igihe ku itariki 16 ukwezi kwa kane 2025. Ku itariki 6 ukwezi kwa gatanu 2025 nibwo yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ngaburanishwa ku byaha yarakurikiranyweho. Icyo gihe nyuma y'iminsi 3 tariki 9 ukwezi kwa gatanu 2025 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Ntazinda Erasme wahoze ari umuyobozi w'akarere ka Nyanza wari ukurikiranye y'icyaha cy'ubushoreke n'icyo guta urugo arekurwa. Icyo cyemezo cyashingiye kuba umugore we w'isezerano yaranditse ibaruwa amubabarira ku kirego yari yaratanze ku itariki 3 ukwezi kwa gatanu 2025. Ku mwanya wa gatatu hari uwitwa Turahirwa Moses cyangwa se Moses Motions. Ibi nabyo byabaye mu mpera z'ukwezi kwa kane. Ku itariki 22 ukwezi kwa kane 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Turahirwa Moses akurikiranyweho ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Turahirwa yagaragaye imbere y'urukiko ruza kumukatira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Uyu washinze inzu ihanga imideli ya Motions yongeye gufungwa nyuma y'uko muri Mata 2023 nabwo yari yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo guhimba cyangwa se guhindura urwandiko rw'inzira ndetse n'icyo gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Uwa kane ni Bishop Gafaranga, byabaye mu kwezi kwa gatanu 2025. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Bishop Gafaranga ku itariki 7 ukwezi kwa gatanu 2025 rumukeka w'ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Uyu mugabo ubusanzwe witwa Zakari Habiyambere yarakurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe. Ni ibyaha ashinja gukorera umugore we Annette Murava. Gusa uyu mugore yagiye yumvikana avuga ko we n'umugabo we nta kibazo na kimwe bafitanye. Mu kwezi kwa 10 urukiko rwisumbirwa Gasabo rwahanishije uyu mugabo igifungo cy'umwaka umwe usubitse nyuma yo kumuhamya ibyaha byo guhoza umugore ku nkeke hamwe no gukubita no gukomeretsa. Gafaranga rukurikiranyweho ibyo byaha afunzwe. Urukiko rwategetse ko ahita afungurwa kuko yahanishijwe igihano cy'umwaka umwe usubitse n'ihazabu y'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Icyemezo cy'urukiko cyatangajwe ku itariki 10 ukwezi kwa 10 2025. Uwa gatanu ni Burikantu. Ntabwo byarangiriye kuri Gafaranga gusa kuko mu kwezi kwa karindwi Mwitende Abdul Karim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Burikantu yatawe muri yombi akurikiranyweho gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko. Ku itariki 20 ukwezi kwa karindwi 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Burikantu akurikiranyweho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Icyo gihe makuru yasakaye mu bitangazamakuru bitandukanye nuko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga muri icyo cyumba bakaganira uko yazamufasha. Uwo mukobwa arabyanga. Burikantu yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho yaba itike na fanta yari yabaguriye. Icyo gihe bamaze kubona ko bafungiranwe biyambaje polisi irabafungurira ndetse Burikantu ahita atabwa muri yombi. Byari bitwenge kuri bamwe kuko iyi nkuru ya Burikantu yasekeje bamwe abandi bayiteramo urwenya, gusa nyuma yaje kurekurwa. Uwa gatandatu ni Kalisa Adolphe uzwi nka Kamarade. Mu kwezi kwa 9 2025 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko Kalisa Adolphe uzwi nka Kamarade wari umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yatawe muri yombi. Ibinyuze ku mbuga nkoranyambaga zayo RIB yemeje ko Kamarade ndetse na Tuyisenge Eric uzwi nka Kantona wari ushinzwe ibikoresho by'ikipe y'igihugu bafunzwe bakurikiranwaho ruswa no kunyereza umutungo.
RIB yavuze yuko mu bufatanye na polisi y'igihugu yatangije iperereza kuri bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa bakekwaho ibyaha bitandukanye. Itashingiwe ku iperereza, RIB yafunze Kalisa Adolphe, umunyamabanga mukuru wa Ferwafa, na Tuyisenge Eric ushinzwe ibikoresho by'ikipe y'igihugu Amavubi. Ikomeza igira iti bakekwaho ibyaha birimo kunyereza umutungo, ruswa no gukoresha inyandiko mpimbano. Nyuma yo gutabwa muri yombi agafungirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Remera, yaje kuburana akatirwa iminsi 30 y'agateganyo kugeza ubwo mu mpera z'ukwezi kwa 10 ubujurire bwe buteshejwe agaciro, urukiko rukemeza ko azakomeza gufungwa. Ku mwanya wa 7 ni Ariel Ways na Babo. Mu kwezi kwa 9 abahanzi Ariel Ways na Babo batawe muri yombi nyuma yo gusangwa mu kabara amasaha yarenze ndetse barapimwa basangwa mu ibiyobyabwenge. Abahanzi batawe muri yombi mu ijoro ryo ku itariki 5 rishyira ku itariki 6 ukwezi kwa 9 2025 banagije amasaha y'akabari, ubundi baza gupimwa ibiyobyabwenge ari nabyo bari bakurikiranwaho gukoresha. Nyuma bajyanwe mu kigo ngororamuco cy'ihuye aho baje kuva mu kwezi kwa 11 2025. Aba bakobwa bavuye muri iki kigo bisikana na Bill Ruzima watawe muri yombi afite ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi ndetse yoherejwe mu kigo ngororamuco cy'ihuye mu gitondo cyo ku itariki 19 ukwezi kwa 11 2025. Ku mwanya wa 8 hari Jihad uzabakiriho. Ku itariki 26 ukwezi kwa 11 2025 Cyprien uzabakiriho wamenyekanye nka Jihad hamwe n'uwitwa Kwizera Nesta ukunda kwiyita Papi Nesta batawe muri yombi bakurikiranwa gukwirakwiza amashusho y'ampana ari gutera akabariro n'umugore we, bituma umubare w'abakurikiranwa ugera kuri 5. Jihad na Papi Nesta bari bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro aho bavanywe bajyanywe mu mageragere. Nyuma yaho urukiko rwanzura ko Jihad, Ishimwe Patrick uzwi nka Pazoman n'abandi bakurikiranwa gukwirakwiza amashusho y'ampana atera akabariro bafungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ni mu gihe Kalisa John cyangwa se K John nawe wari uri muri iki kirego yafunguwe by'agateganyo akomeza gukurikiranwa ari hanze. Ku mwanya wa 9 hari Prophete Joshua. Tariki 17 na 18 Ukuboza 2025 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abantu 5 barimo na Prophete Joshua bakurikiranwaho icyaha cyo kugayisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu. Abantu 5 barimo witwa Mbabazi Winnie, Nigena Deborah, Murekatete Alice, Umutesi Sari Marinda hamwe n'uyunguyu Herald Safe Josue wita Prophete Joshua. Aba bose bakurikiranwaho icyaha cyo kugayisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu, mu gihe Prophete Joshua wakurikiranwaho icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo we. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko iperereza rigaragaza ko aba bagiye bakoresha inoti z'amafaranga y'u Rwanda mu gutaka gato z'ibirori bitandukanye ndetse no kunyanyagiza amafaranga hasi, maze bakabyamamaza ku mbuga nkoranyambaga zabo za TikTok, Instagram hamwe na YouTube. Ntibyarangiye gutyo gusa, ahubwo yahise hakurikiyeho DJ Toxic. Polisi y'u Rwanda yataye muri yombi DJ Toxic nyuma yo kugongana n'umupolisi wari uri mu kazi agahita apfa. Iyi mpanuka yabaye mu rukera rwo ku itariki 20 ukwezi kwa 12 2025. DJ Toxic ahita acika ariko aza gufatirwa mu karere ka Karongi. Umuvugizi wa polisi y'igihugu Assistant Commissioner of Police Rutikanga Boniface yabwiye igihe ko DJ Toxic yafashwe ku gicamunsi cyo kwa gatandatu kuko yabanje kubura. Atafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera, yafashwe mu gicamunsi kuko yabanje kubura. Ati yafashwe ageze i Karongi aho yari agiye ntiturahamenya. Yakomeje avuga ko polisi iri gukora iperereza ngo hamenyekane niba yari yanyoye ibisindisha. Ababonye iyo mpanuka babwiye itangazamakuru ko DJ Toxic yayikoze ubwo yavaga mu Kiyovu mu masaha y'urukerera amanuka umuhanda wa peyaje yihuta. Umupolisi yagonze yarahagaze hakurya y'umuhanda. Kubera umuvuduko mwinshi, DJ Toxic yisanze mu kindi gisate cy'umuhanda yurira inkengero zaho ahari hari polisi aramugonga. Icyo gihe imodoka yakomeje gukurura umupolisi mu ntera ya metero 30. Bivuga ko bishoboka ko kugira ngo iyo mpanuka ibe yananiwe kugenzura imodoka aho kugonga ibyuma bizitiye ahari hari gukorwa imirimo y'ubwubatsi kuri uwo muhanda akisanga yagize ku mupolisi. Ngayo nguko iby'ibyamamare byahuye nabyo muri uyu mwaka dusoje. JTM for mwese tubifurije kuzagira umwaka mushya muhire wa 2026 uzira ibyago n'ibyaha. Nari Jean Didier Tumukunde. Wakoze cyane. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwabo ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki nguhagarika ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe, nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora kanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze,
uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo u Rwanda, u Burundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu, ni muhamagare munandika ubutumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure, dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo, ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa.